Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely, Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan laan asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kan ka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Kinipagayam nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak at childhood sweetheart ko ni Wilson. Adda karimi nga urean niya pa'y ti mapasamak, da kamin tulatta. Numakaurnong kamin, agkasar kamin. Naragsak ti relasyon mi. Ken makunak a compatible kami. Ta saan kami nga agap-apa. Ket no adda saan mi apagkinaawatan, maurnos mi adagos. Aging gaadimteng ti kasinsin ko ani Vanji. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakita mo ka din no ayan na ni Elsa? Si kamat gayam, Vanji. Ay naku, nakno asino di nakapimpintas abalas ang asumungad. Ay sus, pimu daw ka naggapoy di Manila. Well, Si Mexica pa, sika. Uy, kaano ka pa asim mangpat? idila ang kalman. Umayak lag bakasyon. Ay naimbag man ta nakalagip ka. Nabayag asaan ka nagbakasyon na. Agore ka. Sino day di apugi? Di naka-shorts ngagbas basketball. When? Di mo ka di mabigbig. Ni Wilson. Ha? Iso daytan? Wen, ay na. Pimintas ti pamagina niya. When nga rod, katkatawaan tayo laang idi nakakutkutong, kan kanayon nga agsaksakit. Ita, gimwapo mo tan. Ang isuda ka di pa'y kaniinsan ko? Wen, ay na nag-sweet da nga rod no kuy-kuyog na. Talaga nga isudan santiag katuluyan. Ay, mabiit lang tayo baka. Jack among agawid ka, insan. Pimintas ni Vanji anya, Elsa. Wen nga rod, kasla kayat kumutintag trabaho iji Manila. Si Kamat. Ay, when gayam insan. Iyam-amumot kanyak aji boyfriend mo. Ay na, amamumon ni Wilson. Iyam amumkit din. Sige man laangan. Wilson! Wilson! Umay ka ditoy! Umay ka, yamamok ni Vanji. Kasinsin ko. Anya nga may nantay trabaho mi di Manila? Call center agent. Hi, Wilson. Hello, Vanji. Amamukan. Nabayag lang nga saan ka nakitkita. Kasta ka di? Gimwapo ka, Wilson. Ah? Kasta ka di? Managbabain ka latta. Tinasayaat. Agmerienda tayo kit di. Elsa, nagkita kayo ka din ka ni Vanji? Wan manang, intreat na kami nga ron. Binirok na ka ngamin dito balay. Nasayaat mo't ata nagbakasyon. Agaw-awis nga ron manang. Mapan kami ka nagpipiknik ije falls. Ay katuan Ipasyar mo mo't jay kasinsin mo.
Takakaiso na nakaawid ita. O sige, manang. Iso amang tiliw ka man nga rod iti manok ataraken mo. Ta iso ti sidaan mi inton bigat. Ay katuan nalaingak samot nga agtiliw iti manok. Di ka madanagan ading ko. Tasyak pa iti manglutong. Oh, lagyan ni Vanji. Agdigdigusan. Umay kayo ang gigusan. Naglami istiganog dito yung falls. Madamdama pa insan. Agluto kami pay. Elsa, amo nga tan ni Vanji ti aglang mo? Kat naunog day ta a falls? Wan nga rod. Insan! Di ka unay umadayo. Adalam di taapasat. Elsa! Malmalmas ni Vanji! Wilson! Ikay salakan ni Vanji! Wan! Oh my God, Vanji! Naisalakan ka, Vanji. Joke ko lang, Dayjay. Amok ti aglangoy anya. Anya? Anyway, thank you, Mr. Handsome. Wala. Agsubli ako na iigid. Di na ka di kaya't akadoan nga aglangoy. Tulungan pa dahil sa nagluto. Si Kamot, suplado ka launay. Ngam, di mo ibagbaga nagdrama aklaang Ay na! Kasta unay ti danag ko, iti dandani kanalmas insan. Insalakan nakmat ni Wilson. Thank you, Wilson. Ay, ala, mangantayokit din. Narigat no lumamiis dagiti makan. Talaga mo't may sa tipinggan a panganan nyo adwa. Talaga akas tadagit na. Lovebirds da nga rod. Oy, Wilson, agsao ka mo't Ay na, pasensya kan insan. Talaga ngamin ama nagbabain ni Wilson. Ay, manipod idi managbabain kan. Aging gaita, managbabain ka lakta. Nagawid matgaya man ni Vanji. Anya? Ni, kunak manudo alhawas na ditoy. Isumiti ko na da ije balayda. Adan sa kanulang amin imay na innala. Ay, agap apura siguro unay Iso asaanan ang nakapagpakada. Amom, intulod ka numot ni Wilson ije paradaan. Ha? Ni Wilson? Wen, kinuyog na kano ang naguray itibas ang nagluganan na. Kasta ka di? Agselos ka? Alangan asaan. Amom, sang kakita naman ni Wilson? Kat idi-intreat na tayo iti merienda. Nakitak ang nagtungtung da ijerwarte restaurant. Apay, di mo nadlaw day ta? Nadlaw ko. Ngam, jakayat nga ikan iti Malaysia. Takasinsin ko kat nga rod ni Vanji. Ay na, friend. Kursonada na ti boyfriend mo. Day ta ti ammo. Agay-ayam kayo iti basketball no madamdama, Wilson? Saan? Tada pa panak. Ni, sa dino ti papanam. Masapol ka di amaamuam. Wano ibagak. Ha? Makauma ka na, Elsa. Anya? Kasla ka kaninanang ko. Anaga to ti damdamagan na. Wilson, abe akas tamat ti pa nagsasaong kanyak. Pudno ka di nga intulod mo ni Vanji iti paradaan, hindi nagawid? Day taman ang tikunakan ka. Nakangag ka lang iti chismis. Namati ka na dagos. Apay, nakita na kami. Di ka man nagsasawi ti kasta no saan mo nakita. Agdamdamag aklaang, Wilson. Di ka lang mabain. Pati kasinsin mo. Pagsilosan. Panawan ka man lagan. Ado ti nakakita nga intulod na ni Vanji. Saan lamay may sa tinakaibaga? Nagbaliwan ti ugali ni Wilson. Kanayon dan sa kano nga agin inawag. Amo matan ti chismis. Anya? Hay, garanggandyang matgayam di kasinsin mo. Nagbakasyon, tapno agawon na ti boyfriend mo. Babe, happy anniversary. Nalipatam samatan nga anniversary ta ita. Elsa.
Jak kabalan ang tagilimid kan ka. Anya, Ang makabasol ko dito eh. Ado dagiti pagkurkurangat kan ka. Elsa. Waya-wayan na ko man. Makasarak kan to'y ti lalaki at talaga aparakan ka. Wilson. Iso away-awayan na kon. Aginom takit eh. Inuman ta na ito yung arak. Uy. Mabiit man lang. Anya ti problema. In-break nag na siya lalaki. Awan babain na. Anya? Ni Vanji ti amok ama ka nga po. Puno ti imbagam. Agaw na enjoy akasinsin ko. Aginom dakit di. Huston, agungot ni manang mo. Sana mamon na ito eh. Kaya't ko malipatan na siya lalaki. Manang, umay mo iyawid ni Elsa. Adda ijay balay, di nakabailan ti agawid. Ha? Apay, anya tinaramid na. Nagbarto. Anya? Iso nga umay mo alaan, manang. Apay nagbartak ti kabsat ko. Makangag kanyak dayjay a babae. Wilson, maragsakan na. Ta saan mo apinaay ti awis ko nga umay ka dito'y Manila. Kasano? Di nakmatsardanganan nga awagan. Mayat dito'y. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Saan ka madanagan? Tulungan ka. Agyaman na ka? Sigurado ang ma-enjoy mo dito'y Manila. Ado ti mabalin ko apang ipasyaran kan ka, Wilson. Elsa, anya ti mapaspasamak kan ka. Mangibabain ka. Abak mo pa yan dagiti daddo maalalaki. Manginom ka matan. Nasakit ti ulok, manang. Iso din ako masermonan. Anya aya ti problema. Awan, adaya mo. Nag-break kayo ka din kan ni Wilson? Asino tinang ibagakan ka? Saanan anaskan ama amuam no asino? Hangam, ang panunot ka kumaan na imbag ading ko. Dayjay kit din alalaki ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Wan, amok, Elsa. Insukat na ka kan ni Vanji. Kunam siguro ajak amo dagita mapaspasamak. Hanggang baybay amon, no saan na ka akayat? Saan ka kumang agbartak akasta? Di mo dadaanan ti bagim gapulang iti dayta abanag. Di ka agdanag. Amangan no dumtengtukan ka ti pudno alalaki amangayat kan ka. Ala, gimatang ka manan iti arak. Aginom ka manan? Kaya't ko ti makalipat. Ay sus, dadaalam lang ti biyag mo gapo iti dayjay a lalaki, friend. O may kakit ti, taginom ta. Ay saan? Pinagbigyan ka idin. Ni, agriring ta cellphone mo. Song batam. Hello? Wan, manang ko. Apay ka di? Anya, nadisgrasya ni manang ko! Si kagayam ti baro ka herami. Wan, Alan tinagan ko. Shakti cook dito eh. Elsa mo tinagan ko. Saan ka aman ano dito eh? Shakti makaamukan ka. Nakusikusilapan da ka dagiti waitress dito eh. Ibagam kanyak. Tapagong takida, ha? Agyamanak. Awanan yaman na. Aywan kayam. Agkuyog tan nga agawid ng madamdama. Mabalin ka di? Nagbiro ka ko ni ti trabaho, manang.
Amok nga minasaan ka makatrabaho, ta na disgrasya ka ket nga rod. Kumarik di akin ko kwa iti day di a restaurant. Nasingpat day di. Iso asaya atom ti agtrabaho. Wan manang. Ay, wen gayam. Nakitam ka di ijay ni Alan? Nasingpat day di abaro. Makigayam ka kan kwa na. Saan mon apam panunutan day di a Wilson? Alan, agyaman ak unay ken ka ha. Saan ka narigata na nag-adjust dito baro at trabaho? Gaputad da ka. Siyak ti rumbang agyaman ken ka, Elsa. Apay? Manipod nga minamam mo ka. Naragsakan ti tunggal aldaw nga aglabas kanyak. Sika nga minti inspirasyon ko. Anya? Ket jak ilibak nga agayatak ken ka. Love at first sight dahi ti anariknak para kan ka. Kwa, numabalin. Jakpay kayat agayat itaalan. Agrek-recover akpay lang amin. Gapo itipan naka-broken hearted ko. Di ka agdanag, Elsa. Di ka apuraan. Nakasagana nga agoray. Aging kang aglunit ti sugat iti pusom. Alan. Ngam, sapay la ko ma. Tay ka nakitinamnama, Elsa. Itapay lang. Ikarik. Saan kanto masakitan? Iti kanito asyak ti ayatam. Man nakaawat ni Alan, Mr. Lonely. Ket inananusan na tinaguray, aging gaan nakarecoverat, itinapasamak kada kami kini Wilson. Makunak at tinapasamak apan nubok, ket iso tinangidoron kanyak, itinapudno nga ayat, nga iso ni Alan. Nga ora niya man tinapasamak, saan nak abinaybayan, ken imbati aging gaita. Alakastan, katagyaman nak iting kay panangi drama, dito'y pakasarita. To'y pagayam mo, Elsa. Agyaman kami matpagayam nga Elsa, iting ka panangi patulod, iti pakasaritaam. Tinapudno nga ayat, anyaman ti dumteng alaped, ket nakasagana amang saranget. Nagasat ka, tanamamom ni Alan. Ket idawdawat ko, asapay la kuma, tagnanayon en tiragsak, ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Elsa, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Hagyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.